Thokozani bogogo nomkhulu. Igama uVusi Mabunda. Umhlaba Mabunda umuhle akaqala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Le ingoma yeza TV. Ngiyabonga ukuthi nawe uye wa-subscribe. Sikhuluma ngedlozi elinomona ngegojwana. Umama uyahamba uyothwasa. Ushiya ubaba nabantwana endlini. Athwase idlozi. Athe mayeceda ukuthwasa idlozi bese uyabuya ekhaya. Then bese-ke idlozi licale libe nesikhwele ngayo. Liba nesikhwele in terms of ucansi. Anikwazi ukuthi nilale. Idlozi liyakwazi ukuthi livale inzalo yomuntu. Idlozi liyakwazi ukuthi livale imizwa yomuntu. Liyakwazi ukuthi lichelise abantu eduzane kwakho. So kungaba abantu abalungile, kungaba abantu abangekho abangalunganga kuwe, kodwa lona lisuke libona abantu abangekho right empilweni yakho uma libachelisa. Kwesinye isikhathi kuyaba inkinga, kwesinye isikhathi kuyebo kona kuhle, kodwa mase ifika laphayana ekutheni ithathe imizwa yakho endlini ungasakwazi ukuhlangana nowakwakho, kuba nenkinga lapho, ngoba abanye abantu futhi baze bazichenye ngokuthi idlozi lami alifuni, idlozi lami alithande, alizwani nokunqola. Yebo ukunqola, kodwa lento yayenzeka emandulo. Ukuhlangana nomuntu kwakwenzeka emandulo. Awukwazi ukuthi uhambe uyothatha idlozi ulivume ubuye nezikhwama uthi ungasatholi abantwana. So abantu bathatha amadlozi bangawahlambululanga uthwase, kodwa ke lo gobela wakho uthola ukuthi akahlambululanga lelo dlozi lakho, ngoba idlozi liyadinga ukuthi libe clean. Liyadinga idlozi, ngothola ukuthi idlozi laliyisifebe. So ukuthatha kwakho idlozi nawe sekumele uphenduke isifebe. Into wrong leyo. If idlozi lalibulala nawe sekumele ubulale. Konke lokho kuyavalwa, ekakhulukazi futhi kuvalwa before lizongcwatshwa, kodwa it's fine ke sekwenzekile lokho, kwashonela lashonele khona ngalendlela ebekaphila ngayo. Kodwa ngithi mina kuyalungiseka ukuthi idlozi uma lingekho clean uyebo uhambile wayothwasa, mase ubuya lana idlozi alisafake abantu ejardini, abantu abasangeni ngoba ivele idlozi lakho vele belinomona. Kuyenzeka lokho. So ngithi mina sondela sikusize, siyakwazi ukuthi sihlambulule idlozi lakho ngokuthi ungazichenyi ngokuthi idlozi lakho alizwani nokungcola. Ungazichenyi ngokuthi idlozi lakho alifuni izinto ezisnacks, ngoba umshado uzophela wena uzohamba ugijima uyelena nalena ubuye nenkinga lapha ekhaya. So siyacela ukuthi hlambululane amadlozi wenu. Idlozi liyakwazi ukuthi likhulunyiswe licelo, ngoba yebo ulithwasile futhi idlozi liyezwa uma ukhuluma nalo, futhi kungcono mase ulazi ukuthi liwubani. Uyakilo ngqo ulicele ukuthi ngicela 1 2 3 lento lena mayishintshe mayihlambuluke. Siyakwazi ukuthi sikwenze lokho emfuleni, emanzini, sokulahla konke lo sikushiye khona. Ngithi mina sondela sikwazi ukuthi sikusize, ngoba imizi seyiphelile namhlanje. Abantu bazichenya ngamadlozi angalunganga, amadlozi athatha imizwa like 11 months 12 months. Lokho ayikho into eniyenzayo bese wena uthi idlozi lakho alifuni ukungcola, idlozi lakho alifuni, kodwa bese makumele uye ngaphandle liyafuna. Cha, akusiyinto elungile leyo. Sicela ukuthi bese uyasondela wena, sikwazi ukuthi sikusize. Mina ngitholakala eGermiston, eGoli, ku-084 972 9634, 084 972 9634, eGoli eGermiston. Nabo baba, angikhulumi ngabo mama kuphela, nabo baba kuyenzeka lo ukuthi ubaba makumele alale ahlangane nomama endlini bese kuhamba imizwa, kuvele nje ukuthi idekle phansi, kungabi khona okunyakazayo. So siyacela, kunokuthi umoshakale lo muzi wakho, kunokuthi umoshakalelwe umshado wakho, nokuthi wena ugijime uye ngaphandle uyomosha eminye imizi, eminye imishado. Sondela sikusize, siyakwazi ukuthi sikusize, sikulekelele. Akekho omunye umuntu ongakwazi ukuthi akusize ngalokho, ngoba abanye bazotsho ukuthi hamba uyocela emsamo, kodwa uzocela namhlanje what about kusasa? Sondela lento siyenze ibe permanent, sikusize. Nedlozi liyashadiswa, siyakwazi ukuthi sishadise idlozi lakho, kodwa ke lo angeke kwenzeke uma ungaqedelelanga, ungaphelelisanga imfanelo zakho komakoti, then lo angeke kwenzeke lo. So thina singakwazi ukuthi sikusize. Ngitholakala eGermiston, number 084 972 9634. Idlozi elinomona liyakwazi
liyalungiswa libuye libe lihle. Thokozani.